Muri ino video tugiye kureba hamwe abakinnyi bafite amazu ahenze cyane kurusha abandi, bitewe n'uko umukino wa football cyangwa se umupira w'amaguru ni umwe mu mikino yinjiza amafaranga menshi cyane, haba ku bakinnyi, abatoza, abasifuzi ndetse abandi bagira uruhare rukomeye cyane mu kugira ngo uno mukino ugende neza. Turaza guhera ku mwanya wa 10 nk'ibisanzwe tumara tugiye ku mwanya wa mbere, aho tuza kuhasanga umukinnyi ufite inzu ihenze cyane ndetse n'imitungo myinshi cyane kurusha abandi bakinnyi ba football. Ntucikwe, nta kindi usabwa uretse gukorana nanjye kuva ino video itangiye kugeza irangiye kugira ngo umenye neza abo bakinnyi ba football aba ari bo. Ntatinze ku mwanya wa 10 turasanga umukinnyi witwa Andre Meista ukomoka mu gihugu cya Espagne. Yavutse ku itariki 11 Gicurasi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo inani na kane. Uyu Andre Meista ukomoka mu gihugu cya Espagne yabaye umukinnyi wa football ukomeye cyane mu makipe atandukanye kandi akomeye cyane, twavuga nka Barcelona ndetse n'ikipe y'igihugu ya Espagne. Gusa ku myaka ye 40 y'amavuko yaje gusezera umukino w'umupira w'amaguru cyangwa se wa football. Gusa ntibyakuye ko yabaye umukinnyi ukomeye cyane, aho kugeza ubu afite imitungo myinshi cyane ndetse n'inzu zihenze cyane. Afite inzu ibarwa ku gaciro kagera kuri miliyoni 10 z'amadolari y'Amerika. Urumva yuko ari amafaranga menshi cyane, bikaba byatumye aza kugaragara kuri umwanya wa 10. Mu gihe imitungo ye yose ibarwa ku gaciro kagera kuri miliyoni 120 z'amadolari y'Amerika. Urumva yuko ari umuherwe cyane, bikaba byatumye Andre Meista ukomoka mu gihugu cya Espagne agaragara ku mwanya wa 10 nk'umukinnyi w'umupira w'amaguru ufite inzu ihenze cyane kurusha abandi. Dukomeje ku mwanya wa 9 turasanga umukinnyi witwa Mohamed Salah ukomoka mu gihugu cya Egiputa mu Misiri. Yavutse ku itariki 15 Kamena mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kabiri. Uyu nawe akaba umwe mu bagiye bakinira amakipe akomeye cyane. Akaba afite inzu ihenze cyane ibarwa agaciro kagera kuri miliyoni 18 n'ibihumbi 200 by'amadolari y'Amerika. Mu gihe imitungo ye yose ibarwa ku gaciro kagera kuri miliyoni 130 z'amadolari y'Amerika. Urumva yuko ari amafaranga menshi cyane, akaba byatumye Mohamed Salah ukomoka mu gihugu cya Misiri aza kugaragara kuri umwanya wa 9 nk'umukinnyi ufite inzu ihenze cyane kurusha abandi bakinnyi ba football. Kuko umva miliyoni 18 n'ibihumbi 200 by'amadolari y'Amerika ni amafaranga menshi cyane. Dukomeje ku mwanya wa 8 turasanga umukinnyi ukomeye cyane wamenyekanye ku izina rya Mbappe ukomoka mu gihugu cy'Ubufaransa. Yavutse ku itariki 20 Ukuboza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'umunani. Uyu Mbappe abenshi baramuzi bitewe n'uko yagiye akora amateka akomeye cyane mu mukino wa football, aho yagiye akinira amakipe atandukanye, twavuga nka Monaco ndetse na PSG Saint-Germain ndetse n'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa. Akaba yaranayihesheje igikombe cy'isi cya 2018. Urumva yuko uyu Mbappe ari umukinnyi ukomeye cyane kandi akaba umwe mu bakize cyane ku isi, aho kugeza ubu afite inzu ihenze cyane ibarwa ku gaciro kagera kuri miliyoni 20 z'amadolari y'Amerika. Urumva yuko ari amafaranga menshi cyane, katumye agaragara ku mwanya wa 8 nk'umukinnyi ufite inzu zihenze cyane kurusha abandi, aho imitungo ye yose ibarwa ku gaciro kagera kuri miliyoni 250 z'amadolari y'Amerika. Urumva yuko ari amafaranga menshi cyane, bikaba byatumye uyu Mbappe agaragara ku mwanya wa 8. Dukomeje ku mwanya wa 7 w'abakinnyi bafite inzu zihenze cyane kurusha abandi, turasanga umukinnyi witwa Didier Drogba, nawe yaje kugaragara ku mwanya wa 7, akomoka mu gihugu cya Cote d'Ivoire. Yavutse ku itariki 11 Werurwe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo 78. Yagiye akina amakipe akomeye cyane kandi atandukanye, twavuga nka Chelsea ndetse n'ayandi. Gusa muri 2018 yaje gusezera umupira w'amaguru. Akaba nawe afite inzu ihenze cyane ibarwa ku gaciro kagera kuri miliyoni 23 z'amadolari y'Amerika. Mu gihe imitungo ye yose ibarwa ku gaciro kari hagati ya miliyoni 95 ndetse na miliyoni 100 z'amadolari y'Amerika. Urumva yuko ari amafaranga menshi cyane, bikaba byatumye Didier Drogba aza kugaragara ku mwanya wa 7 nk'umukinnyi ufite inzu ihenze cyane, aho ibarwa ku gaciro kagera kuri miliyoni 23 z'amadolari y'Amerika. Dukomeje ku mwanya wa 6 turasanga umukinnyi witwa Wayne Rooney ukomoka muri England mu Bwongereza. Yavutse ku itariki 24 Ukwakira mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo 85. Uyu akaba yagiye akinira amakipe akomeye cyane, twavuga nka Manchester United. Gusa mu mwaka wa 2021 yaje gusezera umupira w'amaguru. Nawe akaba umwe mu bafite inzu zihenze cyane, afite inzu ibarwa agaciro kagera kuri miliyoni 26 z'amadolari y'Amerika. Mu gihe imitungo ye yose ibarwa ku gaciro kagera kuri miliyoni 170 z'amadolari y'Amerika. Urumva yuko ari amafaranga menshi cyane, bikaba byatumye Wayne Rooney uturuka mu Bwongereza agaragara ku mwanya wa 6 w'abakinnyi bafite inzu zihenze cyane kurusha abandi.
Ubu tugiye kujya muri top 5 cyangwa se mu bakinnyi ba football batanu ba mbere bafite inzu zihenze cyane kurusha abandi ku isi. Gusa mbere yuko tubageraho nagira ngo nkubutse niba ari ubwa mbere cyangwa se ukaba usanzwe kuri wacu wa YouTube ukaba utarakora subscribe, like, share na comment, wabikora ko ni ingenzi cyane ugafungura n'inzogera kugira ngo tuzacikwa na video nziza z'ubutaha. Uraza kutubwira umukinnyi wagutunguye muri comment. Dukomeje ku mwanya wa gatanu turasanga umukinnyi witwa Zlatan Ibrahimovic uturuka mu gihugu cya Suwede. Yavutse ku itariki 3 Ukwakira mu mwaka w'1981. Yagiye akina amakipe akomeye cyane kandi atandukanye, twavuga nka Juventus, Barcelona ndetse na Manchester United. Akaba afite nawe inzu ihenze cyane y'urwo gaciro kagera kuri miliyoni 30 z'amadolari y'Amerika. Urumva ko amafaranga menshi cyane, kandi nta mpamvu gushidikanya ko uyu mukinnyi wa football yagakwiye kugaragara ku mwanya wa gatanu w'abakinnyi bafite inzu zihenze cyane kurusha abandi ku isi. Mu gihe imitungo ye yose ibarwa ku gaciro kagera kuri miliyoni 195 z'amadolari y'Amerika. Urumva ko amafaranga menshi cyane, bikaba byatumye Zlatan Ibrahimovic ukomoka mu gihugu cya Suwede agaragara ku mwanya wa gatanu. Dukomeje ku mwanya wa kane turasanga umukinnyi witwa Neymar ukomoka mu gihugu cya Brazil. Yavutse ku itariki 5 Gashyantare mu mwaka w'1992. Nawe akaba umukinnyi wakina amakipe akomeye cyane twavuga nka Barcelona, Paris Saint-Germain ndetse na Juventus. Akaba nawe afite inzu ihenze cyane y'urwo gaciro kagera kuri miliyoni 51 z'amadolari y'Amerika. Urumva ko ari amafaranga menshi cyane, bikaba byatumye Neymar aza kugaragara ku mwanya wa kane, mu gihe imitungo yose ibarwa ku gaciro kagera kuri miliyoni 450 z'amadolari y'Amerika. Dukomeje ku mwanya wa gatatu turasanga Cristiano Ronaldo ukomoka mu gihugu cya Portugal. Yavutse ku itariki 5 Gashyantare mu mwaka w'1985. Nawe yagiye akina amakipe menshi atandukanye twavuga nka Real Madrid ndetse na Manchester United. Uyu Cristiano Ronaldo akaba afite inzu ihenze cyane y'urwo gaciro kagera kuri miliyoni 60 z'amadolari y'Amerika, mu gihe imitungo yose ibarwa ku gaciro kagera kuri miliyari 1 ndetse na miliyoni 400 z'amadolari y'Amerika. Urumva ko ari amafaranga menshi cyane, bikaba byatumye aza kugaragara kuri uwo mwanya wa gatatu nk'umukinnyi wa football ufite inzu zihenze cyane kurusha abandi ku isi. Dukomeje ku mwanya wa kabiri turasanga umukinnyi wamenyekanye ku izina rya Lionel Messi. Lionel Messi ukomoka mu gihugu cya Argentine, kuri yavutse ku itariki 24 Kamena mu mwaka w'1987. Nawe akaba afite inzu zihenze cyane zitandukanye ziri mu bice bitandukanye mu gihugu cya Argentine, aho inzu ya mbere ihenze cyangwa se ifite agaciro kari hejuru kurusha izindi afite y'urwo gaciro kagera kuri miliyoni 34 z'amadolari y'Amerika. Urumva ko miliyoni 34 z'amadolari y'Amerika ni amafaranga menshi cyane, akaba byatumye Lionel Messi agaragara ku mwanya wa kabiri, mu gihe imitungo yose ibarirwa ku gaciro kagera kuri miliyoni 850 z'amadolari y'Amerika. Urumva ko ari amafaranga menshi cyane. Tudatinze tujye kujya ku mwanya wa mbere, gusa mbere ko tujya ku mwanya wa mbere nagira ngo nkwibutse umakinge sure ko wakoze subscribe, ufungura n'inzogera kugira ngo utazacikwa na video nziza z'ubutaha. Wowe tubwire muri comment umukinnyi ubona yagakwiye kugaragara ku mwanya wa mbere waba ufite inzu ihenze cyane kurusha abandi, bitewe n'abo uzi cyangwa se n'abo uzi bagiye bakora amateka atandukanye kandi bagatwara ibihembo ndetse n'imidari itandukanye, bikaba byarabinjiza amafaranga mu mukino wa football. Tudatinze ku mwanya wa mbere turasanga Sir David Beckham ukomoka mu gihugu cy'Ubwongereza muri England. Yavutse ku itariki 2 Gicurasi mu mwaka w'1975. Akaba afite inzu nyinshi zitandukanye ziri mu bice bitandukanye byo mu Bwongereza, aho inzu ifite agaciro kari hejuru cyane kurusha izindi, buri gaciro kagera kuri miliyoni 76 z'amadolari y'Amerika, mu gihe imitungo ye yose ibarwa ku gaciro kagera kuri miliyoni 510 z'amadolari y'Amerika. Urumva ko umukinnyi ari umukire cyane ugereranyije n'abandi ku isi, bikaba byatumye agaragara ku mwanya wa mbere. Witwaye nyuma ino video, ndagushimiye cyane, nizeye ko wakoze subscribe, like, share na comment, ukibuka gufungura inzogera kugira ngo tuzacikwa na video nziza z'ubutaha. Niba ariyo wifuza tubwire muri comment.